Hello friends, ngasi di mayam gida mukta no video makak pudun laksir ko video se yam kana gadra khale akhang ba yawm magade dum skip dum tobiyo khang da ba yawm lagadi khang da ba singu ina di haija batare yam na kana gadra khale adu ai gi ngasi gi kantel se oja sing ate te tongan ba akhang ai sing na su dum santok piram lagani haina khanjai adu ai gi sisu ai gi khangja ba experience haija batare aina thengnajar pa oja sing na takpi rak pa lai lai su ji de phang pa knowledge lo mayam da kitang kana gadra khanduna share sum tokjabane aina haibda soi kheba lan kheba yaw tarago sa phang na chani नाउने हारगा नापी गने हाबे वफम से थमजगे आई ngasi कंटेल सिदी हाजब तारे कोई युम मदा बाथरूम नत्रगा टॉयलेट मसी करम मफम दने हेना सेम सारगा फगदगे युम दुदा हेना अफबा पॉजिटिव एनर्जी लाकदगे हाबेदी आइडियल प्लेस ओइबगे आइडियल डायरेक्शन ओइबगे हाबेदी मतांग दने बको सेमजगदब वीडियो से अदो हौजिगी मतम ददी युम जे कोई युमदा अयामना लोई अटैच तौनरे हाजब तारे लम पिगलकपना अदे युम जे कोई चनबी हागद्रा चौखलक मतुंगिना लमजिदी याम चौथरोक नतबनिना लम अचौ चौबददि दम कोई तोंगान सेपरेट रेना सानाबा अदुम थेंगनजै अदो हुजिकी मतमददि कोई कन्वीनियंट ओइबा थिरकपा हाइजबा तारे को लम लाम डिस्टेंस तो लाम चटलगा सिजनबा नुंगारक्तबा फिल्म लाकपना मरम ओइदुना लम चौबा चौदबा युमदे अटैच तौबजे चनबी अम ओइना तौरे मसिगिसु यामना नुंगाइबा हाइजबा तारे मसुम ओइ अदुबु सेमजन साजनद्रिङैदा कर्म मफमदनि हेना फबगे हाबदो अफबम मफम खल्लगा साबी हो अदो सेमजनगी बा साजनगी बा हाबसे सेमतोकपदा अदु पैसा चंगबा मतम मांगबा असुंबा प्रॉब्लम खरजु लैको असुंबा लै अदुगा मपुंगैना आइखोइना करिगुंबा युम ममदा अटैच तौगे हाइबा तारगदि मागी आइडियल प्लेस अमका अखंग है तानारगा सेमबीबा म फैको अदो अखोइगी एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट असिददि अखोइ युम ममदा अटैच तौबा मतमदा बाथरूम अदगी टॉयलेट मसुगुंबसे अटैच तौबा मतमदा मैरम पांगबा अमगा कौबु पांगबा अंगमबा हाइजबा तारे मसीजना आइडियल प्लेस ने हाई फर्स्ट वन कोई कौबू साइड से मसी यामना फये करिगिनो हाई तारगदे मसी पॉजिटिव एनर्जी ओइबा हाइजबा तार मागी आइडियल प्लेस ने अदो सेकेंड दा कोई मैरम पांगबसे मसी जिमगा हाइरबा डायरेक्शन अनि से ख्वाइदिगी हेना कोई फबा आइडियल प्लेस हाइजबा तारे मसी ओइ कोई टॉयलेट नत्रगा वॉशरूम बाथरूम हापम मतम हाइजबा तारे मसी याम फै नॉर्थ वेस्ट का अमना साउथ ईस्ट का हाइब डायरेक्शन अनि सिने को फर्स्ट वन इज नॉर्थ वेस्ट से याम फै मसिना फर्स्ट रिकमेंड तौबा एस्ट्रोलॉजी की लाइन सिदा हाइज बतारे मसि ख्वाइदे हेन फै अदुगा अमना सेकेंड दा रिकमेंड तोइसिना साउथ ईस्ट से मसि जिमगा हाइबदि मैरम से असिमगा कौब्रुसिना ख्वाइदे हेन फै को फबदे मसिना हेन फै वारूम नत्रगा खोइगे टॉयलेट मसि से सेम साबा मतम हाइज बतारे मसि जिम अदुगा करिगुंबा अखोइना कोई खंगौदबदगी नत्रगा अखोइगी कन्वीनियंट ओइबा वाटपा हाइगद्रा लमदुगी मफम सुम सिंतोकपा सादोकपदा एसी मफमजिदा सिदा साद्रगदी उपाय लेत्रे हाइदना सोइगिबा नत्र खंगददना साजनगिबा मफम फतबा मफमदा हाइजबा तारे अते तो मफम सिंग असि खरा नेगेटिव खरा लाकपा हाइता नेगेटिव एनर्जी खरा लाकपना मरम मसि सानादे हाइजबा तारे हाइबदि रिकमेंड तौदबा हाइजबा तारे एस्ट्रोलॉजी की सब्जेक्ट सिदादि अदु सेमनन साजनगिबा ओइरबा हाइजबा तारे मदुना अखोइगी युम मदुदा प्रॉब्लम खरा दम मायोकनबा लाकपा हाइजबा तारे मसि करिदगी ओइरैनो हाइबदुदि थिगलुदबा अदुगा कोई अखंग हाइसिंगना हाइजबा तारे मसिदा तानरुरगदि ए नोइगी टॉयलेट सारिदो बाथरूम सारिदो मदु सोइरे मदुगी डायरेक्शन दा मदुना मरम ओइदुना इमुंग असिदा सुगुम्बा प्रॉब्लम थोलैनि हाइबिबा अखंग कांदा अखंग हाइसिंगदा तानारगा सेमदोक साजोकिबा अदुम थेंगनबसु लै अदु सेमदोक सादोकपा हाइबसि पैसा पाइबगिना पाइबगी दुम सेमदोक साजोकपा दुम यागिनी खितंग फाइनेंशियली खितंग डाउन लैबा कांबु हाइजबा तारे दुम कांबु ददि सेमदोक सादोक तरगसु दुम करी तोरगा मसिगी नेगेटिव एनर्जी सिगे पॉजिटिव लाइन दा खितंग पुथोकपा यागदरा हाइना अदम तानरकुसु दुम लैको तानबसु दुम यावनरिनी करिगी लैतनी अखोइगी सनागी महुत जांगंगना सिल्ले हाइबा अहलमनगी पाउरो मसु लै लाइदि दुम हाइनरगा याबनी तानरगा याबनी अखोइ ईश्वरदि खुरमगा अदम याइदनो मफमना यादबदगी हाइजबा तारे ड्रेनेज सिस्टम बोरगसु असुगुम लमदुगी एरिया दुगी मतुंगिना अखोइगी बाथरूम टॉयलेट से मफम अखोइना फै हाइरगसु अखोइगी कौब्रु नत्रगा मैरम पांगबरोम दा हाइजबा तारे अनि मफम अनि से आइडियल प्लेस ने हाइरगसु साबम से यारक्तबा हाइजबा तारे मागी लमदुगी मतुंगिना हाइजबा तारे उपाय लेतबदगी सेमजन साजंगिबा दुम लैयेबको तोंगा तोंगा बा अते साबा यादब मफम हाइजबा तारे मसुमदा साजंगिबा लै मदुना इमुंग अदुदा अखोइगी फाइनेंशियली इम्बैलेंस होरकपा इमुंग अदुदा लैबा मियोसिंगसे सुम अमगा अंडरस्टैंडिंग वानरकपा अदगी कशुनतबदा सावबा देन अखोइ करे स्ट्रेस लेरकपा मी खुदिमक्ता अदगी
health hair targasu problem adum le problem se myam to adu plop health gi hair gadi loi pullabani ko loi punjalaga su kasu kai di health problem da solok pa haija batare suba mayam thengnei aikona sum oja sing na takpirak pa da sungai da like da sum thengna ba da sungai smai tawe adu oi taragasu masi mafam chade na sajaluba haija batare mafam chade na hekta sintokpa yaba haibasi paisa changani matam changani bako adu oi taragadi aikona kari tawraga negative energy thoi je imung asida problem tholi se masi kari tawraga ngakthok kadagi habse masi dum lal laigani aikoi gi north east direction haija batare masida ai kori gi patra se kori gi patra se koi masa yam chawdra ko su kai de bako masida thumse weekly dum no happy ba haija batare weekly dum sense to biu masina negative energy mayam se absorb toraga positive energy je phangalak pa haija batare masi gumba ama koi gi Oja Guru sing na takpirame lai su de zum phangi haija batare weekly dum to wigada bane aduga aikoina toilet bathroom je sengning ba matam da sengba haibasi magi yamna phaba matam ani khak lai hafta amagi manungda Monday ga Saturday ga se masi recommend tawe astrology gi subject si dadi masi toilet bathroom je pangcheng sengba khoi gi phamung kangdon chu kodum magi lengba phaba phattaba na leidana ko admai tawdana bathroom toilet se jo sengbagi oiba magi matam lai Monday ga Saturday ga sini yamna phari se habdi koi aswengam yahonda ba haija batare negative energy de masi laktana bagi de wani ko adu nungti gi di kari gi sengda yani masi hygiene gi ba thabak ni dana ogi health ga mari leina ba adum ba asu oi anyway masni astrology gi line da pusalak pai wari ni ko aduga aikoina afaba mafam ideal oiba direction sida koi kawru natraga mairam pang ba haija batar masida sahongdre hairaga su tonga bate te mafam ja sajalu bu oitaraga su masi aikoina ka sajalu re khalo adu ita negative energy du kitang negligible amount lakna bu damakta positive side ta sum pusalak na bu damakta kari tobu yage haibadune number 1 da khoi aina ju hana ju haija gare ko kori gi patra sida thum hapiro thum se hapta mamam ge dum sense tobiu ko hapta mamam de dum thambiro ba masima number 1 then amana aikoina changba matam sida koi mingsen je mirror amam di barum toilet them thekali dana ko masi aikoina changba ga direct on face to face changpa matam da thepi roi da bane masi thepa phatte aduga amana always time akoi gi magi thong se magi changbam se close to bi ge da ba sina ba lor kan close dum tong thambi hang tok pi ganu haija batare as well as akoi gi thong se hang tok pa matam da manung rom da hangjan ba haija batare manung rom da mapanda hang tok pa na lei dana madu to bi roi da bane koi gi mafam chada mafam da sajalu bai wari ni ko masijina aduga amana magi kumut ki direction se aikoi masina tonga dharma gi matungina tonga na leiram basu yai ko aina akoi gi kare tare astrology gi side se sum pusan jabada akoi gi north thang ba side che awanga makhaga masi kumut che olu hai maram di kaino da akoi face ni ko akoi na phamba matam da awang thang ba side ta onbi ba amana makha thang ba side ta onbi ba masijina hena phai hairaga haina ibirame ba ko ahlam sing na so haibirame masi gi khwai gi best oi ado ayam mana ina sum ujaba matam da khangjaba matam da mamang jam ongalli ado awanga mamanga jam ongalle ba ko ado recommend to body awanga makhaga masi ge dum result adum phangani phattaba direction do oluraga di kari oi bage habedo aduma dum phangi aina hojik mamang da sudum haijagare ko mafam je akhoi gi kumut ki mafam je sungare north ka south ka ne recommend toise aduna tabida tonga ba direction atai atopada khoi magi face se on biba kumuchi on biram taragadi madusu dum masagi direction da afaba direction ideal direction do natabida tongan ba direction da saru budugi khoi negative energy tholok ko sab managa ne imung adu da health the problem lakpa the financially imbalance or pa problem mayam amasum lai matam natamna khudak te heta tawuni haiba leite masi kadai bok chumino lalino haiba tudi thoi ba mafam da dum khangani ba ko akoina lana sajalure natana khangdana sajalure hai taragasu madu semtok sadok pa haiba do pa ina dum hana haijagare financially natraga matam mangak pa paisa da so dum changak pane maram oiduna sajan khiba yauragasu masai kori gi patra du thum hapaga hapta khuding sinbiro sijima ko number 1 then amana koi gi kano che koi gi barum toilet ta dum kana gum kharana photo gum kai gum thesan bale ko masi yam yaringi to biroi da bane masi aina sum thengnajar pa khara sudum yawe ko barum toilet manung da photo gum picture gum thet pa masi yam phatte haija batare aduga amana kitchen ga tainana barum
toilet oibasudum yaweba masi che yaragadi akogi minimum da 3 feet che dum distance laibiba adugo wall khabiba haijaba tare masi jemma tobigedabane aduga mafam chadaba mafam da charuba haijaba tare ideal place to da charuba nataba mafam do oitaragadi yaringai di akoina ventilation akoi mangan matik chana phangba ohenbigedaba aduga exhaust fan happy gedabane aduga light dum ngalan bigedabane haijaba tare koi sinaram dai kaida ko masi jemma tobigedaba aduga akoigi spider plant money plant mayam su dum khangbiram lagani ko masi bathroom natraga toilet chugi manung duda thabiba gamla da kaida thabiba or natraga extranet magi thong changbam du aduda thabiba gamla macham to masi yamna kanagani maramdi kaigino da akoina ideal place to natabada sajalubagi madugi negative energy lakadaba do masina adugimdi kana borom da positive side lom da puthokna bagi positive energy puthokna bagi amatangar ba pambai khara haijaba tare masi oigani aduna akoina ideal place to sahongdre haibagi mipainingai leite aina hajagiba mayam da dum obey tobiraga positive side ta negative energy kitang do itaju kanu togoni habde negative energy do kitang do itaju kitang phajan ba hajaba tare masing ngamgoni habe wafam se thamjage aduga thongi position adagi magi akoi kare tare barum da happy ba water pipe system haita hajaba tare masigi ba magi choi tongan tongan ba afaba maike loi leyeba ko adubu masidi thoyongna yamna negligible percentage hajaba tare negative energy je negligible da pirakpana marum oiduna masidi yamna khoina khanarubagi atha leite just akoi gi haibabu magi direction se afabam maikai anijima habadi kawruga mairamga anise masijima khangbi daba yadre karigumba atay to par saruroga na aina hariba remedy haijaba tare masi jedum pangthopiu masina negative energy lakudode khara oita su kangani haiba wafam se thamjage karigumba bathroom toilet se sadre ba yumdadi attach tawni ba kangbu oitaragadi akoi afaba maikai romda sembiba sabiba masina hena phai haina thamjage adubu convenient oigadaba mafam koi drainage ki oiba mafam sidana saragadi phai kholi haiba haibna chingba du leitaragadi aikoina hana pre plan tahugadabani ko haibdi akhang hai tanaraga sigi mafam sina ideal oi karama mafam dana hapa hojidi pipe system je loin semning bam semba yaidana bako magi tanki duma makhada lejagi gidabani mafam chaba mafam ideal place lo thambiraga pipe system da thambiba sembiba yaba ngaktane bako aduna aikoi gi convenience su yengadabani aduga phatte hariba mafam sida sabadi khak tawroidabani maduna aikoi gi health da financial problem da imung adu da problem je dum macha khaga dum lak pa hije batare asumba masidai ngakphung nabgidamakta akhangai tanabi bo masina khwaidi best ne aduga chemjan sajangi ba सेंखिबा कांगबुंगी gi oiragana hairiba aina panjagiba remedy khara haijaba tare ngakthung nanoi pambai khara se tobiraga afaba positive oiba energy lobiduna negative energy je khara minimize tobiraga haitare afaba nungaiba yaifaba akogi punsiama oibiu haiba wafam se thamjage aina haibada sokiba lan khiba yauk targa sapang mana chane na nauna haraga ngakpi gine haiba wafam se amuk mayam da request tawjage adu agi video se nungai bi targa like subscribe dum tobiramo matang tabada su khoige nungai nungai ba kana ba video dum lokhot chana ba semjarak na ba tawjage ngasigi kainars